السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En calmini denndaangal banndiraaɓe yeeɓooɓe Hoodere Yonta TV. Eɗen jiɗi naamdade ceernaajo e jamma Laylatul Qadri ɓure muɗum e kadi jamma o kadi hol moƴƴiri taweteeɗi heen. Bisimilla ma ceerno Bocar calminaa banndiraaɓe. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. min calmitiima on min njuuriima on Yerlitaare TV ko naamndiraa ko faati e jamma Laylatul Qadri innde nde tan haalii hoore muɗum so wiyaama alqadre ene ara e ma. Alqadre woni martaba ko huunde townde jogiinde martaba jogiinde fodde mawnde. so a wiyi alqadre ene ara e ma ko wiyetee hoddiro ko hoddirooji ñaawooje Allah ɗe ñaawata ɗe jamma Laylatul Qadri ko jamma mo ngannduɗaa e jeyaako e jammaaji ɓurɗi teddude e jammaaji aduna o. ko Allah subhanahu wa ta'ala suɓiimo ene waɗimo ko gooto e hitaande he. o wiyetee ko jamma Laylatul Qadri woni jamma fodde. Laylatul Qadri jamma hono hoddiro. Laylatul Qadri jamma hono martaba. Laylatul Qadri o wonaa jamma ɓurɗo e denndaagal jammaaji, kono so a wiyaanimo ko ɗimmo tan mbiyaa ko tammo. Jamma ɓurɗo fof sikki alaa ko jamma jibineede nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. so tawii a wii jamma royreede nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haa asman jeeɗiɗiijo, haa yottoo sidratul muntaha, haa yettoo ala arche, haa yettoo kursiyyi, haa yiya Allah, mbiyaa ko jamma on woni jamma ɗimmo. so a wiimo ko jamma ɗimmo mbiyaa jamma Laylatul Qadri jamma tafa ɓiijo. Laylatul Qadri ko jamma mo ngannduɗaa Allah ene moofti e muɗum dokke keewɗe. Allah ene moofti e muɗum ɓure keewɗe. Allah ene moofti e muɗum njurum ndeeruuji muɗum keewɗi. ko jamma mo ngannduɗaa Allah ene yamira denndaangal maleykaaji yurmeende makko yo ɗi jippo ɗi njaha e dow laral leydi hee. kala suuduɗo ɗi naati ɗi tawi de woowo Allah nan ɗon yeɗi njettinan ɗum, yeɗi njettin salminaandu makko faade e on e duwaw makko faade e on. jamma Laylatul Qadri ko jamma mo ngannduɗaa nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haalnanooma mawɓe ɓennuɓe ɓe, leƴƴi annabaaɓe ɓennuɓe ɓe nguurdameeje maɓɓe no mbayatno juutde e kadi dewe Allah mawɗe ɗe ɓe mbaɗatnoo heen. gila e jihaadiiji ɗi ɓe kaɗeteno taw jihaadi maɓɓe eɓe kaɓee ɗum fodde duuɓi temedde taw ko townude konngol l'islam. njuuɗuuji maɓɓe ɗi ɓe mbaɗatno, korkaaji maɓɓe ɗi ɓe mbaɗatno, moƴƴereeji maɓɓe ɗi ɓe mbaɗatno. nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wii ɓeeɗoo de ko jogorɓe heewde moƴƴere, ko ɓe jogorɓe dañde dokkal ngal ngannduɗaa min gooto e leñalam waawaa dañde ɗum. sabu kamɓe nguurnameeje maɓɓe njettoraako noon. nguurnameeje leñiram gooto dokkaaɗo temedere o hebbini, hay temedere nde ko heewi hen ko sakkiri botal ko nattii waawde. ko heewi ko waɗatno o waawa. ɓeeɗoo ene mbaɗa ɗum. o yii ɗum kanko nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam omo yiɗi leñol makko, omo horsiiɓe kadi ko jurmotooɗo ɓe. raufur rahim ko Allah wii ɗum, ko jurmotooɗo ne asala salam ko ɗo jurmotooɗo en. o huccini e Allah, omo haala ɗum. Allah ne so nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yiɗii huunde e nder ɓernde muɗum tan hucciti e makko tan o waɗanat nelaaɗo Allah o wakka ɗum. nelaaɗo Allah subhanahu wa ta'ala nden o wii nelaaɗo Allah mi ittii jamma ene wiya Laylatul Qadri, mi rokkiima jamma o, mi rokkiima jamma o. o wii jamma o holko waɗanimi e jamma he. o wii neɗɗo so tawii dariima wurtinii jamma Laylatul Qadri o, omo rokkee baraaji guurtinɗo duuɓi 83. Laylatul Qadri khayru min alfi shahri. neɗɗo dariiɗo duuɓi 83 tawi alaa ko o waɗi, o liggoyaaki, o ɗannaaki, o ñaamaani, o yaraani, o hooraani, o waɗaani hay huunde duuɓi 83 ɗii fof, lebbi ujunere ɗii fof, tawi kanji fof ko mona juula tan Allahu akbar. so wi assalamu aleykum tan ko nanguɗo kurus makko o mono inde Allah haa duuɓi ɗi timma taw alaa goɗɗum ko ɓili heen. o haalaani haala janana, o gollaani golle janane. kala ko woni
to konngol makko, to dille makko, to golle makko fof ko dewal Allah. Ayi oɗo ko windante e moƴƴere e baraji ko no fotata, an sa darima e jamma leylatul qadri a juuli tan ɗiɗi tan aɗa wurtina jamma o ko ɗin baraji hono bindanteɗa. Allah winanaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kadi jamma o ma malaikaji ɗi jippo eɗi garda e biyeteɗo jibrilu o. Malaika jibrilu kala no mbiruɗen nane ni, kala suudu o dewowo Allah gurtinowo jamma o woni maɓe naata ha ɗon ɓe calmina ɗum salamum hiya. O wi kadi kala ko neɗɗo o jogori heɓoyde e moƴƴere e dokke e hitande fande nde fof ko e oɗon jamma leylatul qadri woni ko o rokke hen. Allah wimo oɗo jamma leylatul qadri mi mofti e makko moƴƴere, mi waɗi kadi qur'ana o kadi ko e makko jippoto. Kadi oɗo jamma leylatul qadri, oɗo jamma leylatul qadri mi waɗimo e nder lewru korka he o yaltata hen. E nder kadi balɗe sappo sakkere korka o kadi ko hen woni ko o moftono kadi e konnguɗi noon ɓurɗi jiccude, ɓurɗi lollude, ɓurɗi tabidde. Kadi ko ɓuri hen jiccude ko ko jamma nogas e jeeɗiɗi o, ko ɓuri hewde ko yaari ko e tiskuyaji kewɗi ɗiɓe teski tawi wiide ene limta ɗi ɗo yajanta en. Hay so tawi noon ko kalimatuji ɗi hay so ko kalimatuji ɗi, kalimatuji inna anzalnahu simore nde kayre fof ko leylatul qadri, jamma leylatul qadri tan nde haala. So tawi simore nde a limi kalimatuji ɗi, kalima battowo nogas e jeeɗiɗi o hawa ko e leylatul qadri o. Sa wi inna go anzalnahu ɗiɗi, fi tati, leylati nayi, alqadri wama adreka ma leylatu alqadri, leylatu alqadri khayrun min alfi shahrin tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Hiya o ko jamma leylatul qadri. Ayi hawri ko e nogas e jeeɗiɗi ɓe mbi ko o woni jamma leylatul qadri. Nderaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o meeɗi sifanade sahabaɓe ɓe jamma leylatul qadri o, jamma gorowo leylatul qadri o holno o woyata. O sifi sifaji ɗi ha o gayni, ɓe ƴeewi ɓe tawi hawri ko e jamma nogas e jeeɗiɗi o. Sifaji makko ɗi fof kawrini hen. Ɗum waɗi ko ɓuri hewde e ko ɓuri yajde e ko ɓuri feeñde ko jamma nogas e jeeɗiɗi ɓe mbi. ene jogii on e ahlullahi en waliyaɓe Allah huncanaɓe ɓen cuɓi ko jofne aljuma cakkittoɗo e lewru korka he taw ene telɗi. Jofne aljuma telɗude 17, 29, 21, 23, 24, 25, 29. Tawi tan ko jofde aljuma telɗude cakkittoɗo ko on wonata jamma leylatul qadri. Ɗum waɗi neraɗo Allah noon sallllahu alayhi wa sallam o wi kala mo Allah hawridini e jamma leylatul qadri o yo hebbini wiide konngol allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yo hebbini wiide noon jamma o noon fof moƴƴereji ha heewi ene caabi hen. Neɗɗo noon ƴoƴƴo kaɓɓillo sa wiyama tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin. Allah wi jibrilu e malaikaji eɓe jippina e jamma leylatul qadri dendagal fiyako jogorɗo kewoyde e nder hitande he. An noon neɗɗo so tawi ka ƴoƴƴo kaqqilɗo aɗa yiɗi hitande ma arore nde ɓuura hitande ma ɓennude nde, woto yaɓore ma e jamma he. Yanane ayi arsugaji ɗi pecceteko e jamma leylatul qadri. Yanane ɓure ɗe pecceteko e jamma leylatul qadri. Kisal ngal dadde e huli e goneji ɗi jiɗɗa dadde ɗi yanane kanƴe fof feccete ko ñande leylatul qadri, jamma leylatul qadri. Wadde o jamma leylatul qadri woto yeebo hen hoorema hucciɗe Allah e rew Allah gurtina jamma o. Kala ko ganduɗa aɗa huuli aɗa yiɗi dadde moloɗa Allah yo Allah dande hen. Kala ko jiɗɗa aɗa yiɗi hebde ɗum, aɗa yiɗi wonde ɗum, ñaagoɗa Allah yo Allah waɗane ɗum. Mbele kam peccaneɗa ɗum ñande hen. Heddono e nder hitande he ko holde yettoma saha fof kesɗitina ñagade kono joɗoɗa tan an jamma leylatul qadri tan
tan wona gillajo tan comtoɗa hen ha kaara tan leloɗa hen ha weeta ha salaatu hayrumin a wurtinani haydara so wonka a heɓoyani e nder hitande ko annani hoore ma woni tinoɗen ko nelaɗo Allah yiɗani en oɗo jamma o ñagani en Allah yo Allah rokkumo Allah rokkimo o rokki en ƴeew tan ko foti no nelaɗo Allah huccire Allah ñaganoma hunde o rokke o rokkira ko yo rokke o wima ndah sa waɗi ko ɗum keɓata ndah o tottuma ko nelaɗo Allah tampi e ñaganadema tan yeɓoɗa tan ha ɓenna tawala ko mbaɗɗa hen ɗum ko yeɓade hoore muɗum sa renaki kadi way kono ustude boom nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wasde jogade ha juɗɗa ko nelaɗo Allah ko waɗi tinnoɗen wurtinen jamma leylatul qadri o nelaɗo Allah noon wi sallllahu alayhi wa sallam an biyeteɗo ka lohɗo ɓurɗo lohde e jamma leylatul qadri o kam juul geeƴe e dental juula kadi subaka e dental an biyeteɗo ko ɓurɗo lohde o geeƴe juul e dental ya jamal juula dental subaka kadi ya kadi juula e dental ɗum ko ɓurɗo lohde o yo tinno yo waɗum yo Allah hawridinen e jamma leylatul qadri o yo Allah rokku en wurtindemo wurtiniranmo kadi ko eɗen jaɓirane ko Allah ene jaɓira en yo Allah rokku en barke jamma o rokka en kadi moƴƴere hitande nde fof no nde fotirno bijahi nabiyi wa ashabi o danda en e dendagal jarabuyeji e kulluɗi musibbaji paaɗi e hitande heeɗi fof e dendagal jarabuyeji garoyoji fof bijahi rasuli sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala an barke moƴƴuɓe meɗen fof jamma leylatul qadri noon jamma leylatul qadri tawi ko enen ɗo e leydi he e jammaji nogas e jeeɗiɗi kewɗen wadde ɗum ko jofle altine paaɗo ɗo o ñande alet ene weeta altine sikki ko ɓaawo janngo wona ɓaawo janngo jamma o woni jamma leylatul qadri ɗi enen to min to ɓe mbaɗi jamma leylatul qadri hanki ɓe mbaɗi jamma leylatul qadri hanki e teskade ceerno en ko jamma jofde alduma telɗuɗo cakkittoɗo o ɗum noon ko hanki jofde alduma oɗo kono fof yo Allah hawridin en heen enen kam ɓe jogui jorto moƴƴo enen fof en wurtiɓe jamma leylatul qadri o kadi ko heddi e lewru ndu ko tokkuɗen tan e wurtinde ko heddi e lewru ndu kadi mbatten hen haqqille no fewi ay askal mudduji korka ɗi jomumen kadi tinno mbatten hen haqqille no fewi ganda ko muddu korka ka woni ko laɓɓinta korka ma ka neɗɗo ene andi hoore muɗum hay sa wiyaka ko an aɗa andi hoore ma neɗɗo o yamira ko yowya haaju makko ko yo haal ko toɗɗimo yo ndaar ko foti ndaarde yo haal ko foti haalde yo heɗo ko foti heɗade yo mem ko foti memde yo yah ko foti yaade yo ñaam ko foti ñaamde kono neɗɗo ene andi hoore muɗum ɗum ko kala aduna o fof saaha fof kono e lewru korka ndu ɗum ɓuri tewtude ha nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam terɗe ma fof yoɗe koorat te horde nde wona woppude ñamde tan wona woppude yarde tan wona woppude sohnaade tan ala ko terɗe ma ɗe fof yoɗe koor kono gotel fof ene andidi e hoore muɗum e ndaarɗe makko omo andidi e hoore makko e konnguɗi makko saha fo haɗa ko toɗɗaki saha fo wiya ko harmani surtout noon ene wonɓe ɗeɗa leyɗen saha fo wonana ko dagaki o haala ko fotani haalde holko laɓɓinde kaɗo korko itta ndiɗo tuuñi ittanma ɗum ha laaɓa wona keddoyɗa tan moƴƴere ɓoyde nde keddoyɗa ɓural ɓoral ngal keddoyɗa yumderu Allah ndu ɓoro keddoyɗa duwaw jabaɗo o ɗum rokkatama ɗum tan ko yaltinde mudduji korka ɗi laɓɓinat korka ka ha laaɓa soccaka haka laaɓa woodi tinoɗen mbatten hen haqqille jaltinen kadi no ɓuuri moƴƴirde no ɓuuri fewirde no ɓuuri timmirde ko alda e tardinde ko alda e yeɓade yo Allah hawridin en hen so ɗum ɓenni ko rewa hen ko heddoro ko gueɗel gotel woni sunna iidi korka o sunna iidi o hay hunde woto jaɓ sohlinma e tawtoro yeede iidi o nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi kala mo yahata tawtoro yeede iidi o yo andu min nde o ɗaayi e am yo andu o yeedima hoore makko yo andu o ɗaayi e am njehen wa man yu'azzim sha'aira llahi fa innaha min taqwa al-qulub ay mawminde maaleji diine Allah ɗi ɗum tindinta ko neɗɗo o mo huɗi Allah e ɓernde makko wasde yaade iidoyde korka tawtoro yeede iidi anduɓe mbi ɗum ko e bida jeeya ɗum ko bida karnuɗo hay hunde woto jaɓ
haɗma yaade tawtoreede iidi woto jaɓ commerce ma haɗma yaade woto jaɓa haajuuji goɗɗi haɗma yaade woto jaɓ laameela e wonɗi kaɗma yaade woto jaɓ miijaade goɗɗum haɗma yaade tinno njaha timmitinoya korkama ka mawninoyde maande diine Allah o so tawi aɗa yaha kadi teskoɗa ko poɗɗa wadde ko jaada he woni takbiraji ɗi ha sa yettima jooɗoɗa gonda e needi ha almami ara iidi o iide darɗe ɗe juuɗe haɗe gasa so ɗe gasi kadi ko hutba o kadi ko e iidi he jeeya yo Allah hokku en timminde ɗum hokka en waɗirde ɗum kadi no poɗɗen waɗirde ni kala no mbawɗen waɗirirde noon e lohre men e ustare men e foof meɗen eɗen ñaagui Allah yo Allah jaɓani en ɗum ko woni men perguide e tarande fof Allah yaafo en allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim